bertual ajuodo wunduju tin yumetal paluo ket pogore iwango kende twal jolo panelist magsie kakaene ni kiki mo take la dit Paul Kalama what kiki Radit Robert Mo Bramon tiro joini wan for ki wela rio mo kane Hanon Nudong Mike Nudong and Chicken Watin Watiki Mego Rose ke Lady Grace ke Watieben ke Pasca Watiki Mego Samolara Wajolo Wundeju jolo wundano weng mau tika wenyi wa family no iwa yom tuan yu ter inutin me wenyi la patie tin wa bi mede kilo me nywa kwa biogi me gol me pondo mau ka ben wa mo karne donc wa bi ten mo mada me nyamolo wet wa lo rotin pen no daw dong chabit tin no me ngwen kolo wa tigelo lo commercial wa koni gok dama bi lo kalo big you know what tigelo lo commercial la yeah amir kon wajni kar no bo tiego you me chabe no kar don pe wa gamo no pe padano entro pe wa tan gamo la pe padano pen kar ma don program tum bagilor uno la pe kere screen ti wel pe mau ma kade review no la pe ye ti lo wel o tra te le tin chu mer chero chot i lo matini amiro longo da dit Paul Kilama ni kai ni i rom kan gamo lo ke ni amiro in bon i telwa i lo ma uno do dong amiro lo ye mai kin yo lo tie i lo la do tie kilo o mere good luck wa kin luo kilong war ikim what not really my team you can like general man what them not care to get but no coming or ten to check what kind of team all Kilama yeah moderator apo ke like you know the platform melo gin matin mo bilo ye mega kita ini wajo mabani mi ka chaki yilu leb luo specifically mi rawaji leba chuli piani gin matie ana leba chuli udok pin manong pe wache so ine kiri loko ne ben tiri la kiri moni kenyu so ine dong tibe ma do dok pe wache spelling ki ngo bidano ma mudon endong en machuli ma compare no pego walk school kita yang chon wan ki ponyo ki school kong leba chuli ro ki kore pen lep ni no duju ka pe kong ni ponyo aponya pen binyang luere kita tikere wero mier kong in ponyo aponya wero nge mati na mege ka chali yana chuli ma meni ki wuro ya chuli kita chon ni beri kin lutena chuli wiru no nge mere lep ento nge ne ki dero beru tek mada ka pe kong cheru school emeru leba chuli ni piani rata ki lutena mukana program mukana ma chalo gana boko do nyo school nyo char lok school kit yo ma papat ma ki ponyo kere ki leba chuli ka pera kera atamoni miero leba chuli kong ki ponyo ma adek nyo ngwen be gore ka wek to chap do ni lok me ponyo English ma no chok chere secondary school chi leb pera tek leb ene identity mu kwa wek ini wajan ana chuli nyo an ka mo nyo an dan ma kitene la bon leb
aneno kaka mukene ma leb yorwenyo chalo i West Indies ma pe balgi kimako gi tetek tero gi weko gi data ki North America nyo South America dano machol mati kuno pedo ngiti ki lebgi mukene ma ng'eyo piny gi paro twal ni miyo nene gi bet ki lebgi la bolle ti American mo ma giluon Alex Ellie kar ka en kwano buke nyo neno sinema ne kit mo yelle kere metemo nongo buke ki choni roots sinema ne bene roots tera ni lwere kama ene iye uyinyo paka bino ni pien kuma be record ne slaves ki ngono tiki gwoko kama ki no ye dano eno bi utero mwamaro pa ki wiye paka bino ni en ki gamo yang kwarne ki Gambia chero wakuno wa village kama ki gamo kwarne ki ye ene nyuro atini ka in pe ngeyu lek roots ni kapere ibera ta chalo winyo ma gome pe romato leb ene gin mo ko identity mo ko mo miro bet kere lu diru mo kene ya chuli go choy leb mo ma chalo gina ma pat pare ere ma pat pare mo ko te dictionary ma ke choy ki leba chuli konyo lutino mo ma gudon woko kere mu kene ma gudon ki Kampala ni bene no pege ngi leba chuli ma ba ki joma udon diaspora no pege ngi leba chuli ma ba buki ino ni Monsignor udon ene yo choyo dictionary ne eno luoni luon ki leba chuli ni ni kwai lok actually Monsignor C.A. Udon the late menu book ma ke choy ki leba chuli book mu kene ma chalo novels ma ke choy ki leba chuli tie lakta ma wan wangeyo kod bita ko choyo cham tona Professor Chiri yo choyo kidok book history ma ke choy ki leba chuli bana tie book pa Reuben Anywa ma ke wajin title letini ngo actually ki ke megi book history mu kene bana ma lachi rukej uchoyo kiluoni te kwaro kike lobo actually pole I think west actually mainly kidong book mu kene ma kiluoni actually machon Father Pellegrini uchoyo book inuni book igiman me leba actually ni bene ka inimir ina actually ma kere bere ngi leba actually be me kwano ne piani iwero ingeyo kit ma leba chuli ki choy kere konyi yo me spelling ki ngo gini kidok book mo ma ki choy ki koma chuli ento ki leb mono ene ten ino ni bana ka ini ngeyo leba chuli miri nong yo me nongo niang history pa chuli well iberu ki rules ni iberu ki lwiri ya chuli mati ingeyo kit ma history pa chuli kita wana kere lo ma kumbe wa tieni kaka ma papat ma ya chuli clans mono ni clans kono pa dibe kono pa tero kono pa yera kono ngoni miri ngero erbe chuli ma kweri book ma ke choy ke leba choy kom history pa chuli ki history pa luo wen ma dite mo kartie Father Kraslara choy volumes are there ida in 1938 bena atiki book ni wen uchoyo chuli grammar cha kar kani tamni kai ngele wa chuli chingi grammar peyot kere ileb du kere jo makanye ne ka ini no lute der makan kere be der pe ga lo ngi lute der ka ino jona yeno ni kai ter gi lok me grammar no pe ke ngeyo ento ke ngeyo ko en me leb gi makita ga nyaru gi kere ni grammar gi matek pe ngaru cha ni yor ki choyo book in 1938 book ma be mana book ma grammar donc gina tie miro lo dero ma gina chuli gi come u bet pin ma ngeyo language pe dana ta pe aneno dictionary mo ma ke choyo pe ke choyo ki dero
kit ma meta kere ma the neuro parts of speech, noun, pronoun, preposition, ginga, weng. So look the Olego actually ma kingayu der me language. Ku kati wako kon kama weti gurib dogi kinen kin men nen buka actually ma choni wen ki rojjo wet down sa kwan ki choj mu kene ma nyen bene tie mogo pa kwan ki kan mogo bene pa ngeyu ni wen ka ke kero language bureau yo committee ma rom nen lokum leba chuli bero be yang wati ki luo literacy committee kar ma chon ral chi agene kum kar ne chalo gi mo pere lok man me rocho leba chuli wabi loko ki la wirwari o kan chok dong wa par bi chel obino kan warwa tekedi ki gena ne katikiro ne beno bino chi wa lok man me rocho buk pa chuli ma chon ne ki igini wangi wa kero nyim la wirwari chi gumarat up to now ki mo piotim and I'm not blaming him yani situation magang pete yor tok le weng dok jima ko mero funding and kit maga wajan secretariat chalo pala wirwiri ni no mi nane bet ki funding maromo ko jima ko ma ni time ko aknyo karma no peko ni ma wati yani karro si wabi ber ki organization yub mabe maromo kelu ideas mabe ke kero ka chelo ento jemi biju lem bi meta ye kit ma chobu lok ene me rojo leba chuli kon ke kwano school maka dera ngwen ka don ki copy lem mukane men kita nen kare lokum rojo leba chuli pira tek total pian ene pila culture no ti dong lu teno ben mi nge je ma chalo miel bola gi miel pirgi ki miel ma par pa chuli di ngo ki ponyo ki school miu iberu ki deep roots luiri beru ma tot I kakani history bana kita wajani pirtek chulu nge history ma megi kong ma pia ko karwo ka nge history mu kare ki generally history pa luo no ka twere ki ite ubedo ko wai secondary gana O level ma ke rom ko nyine tie large mada maka in ngara chel ben petwa ker history pa chuli tie large tupal chi ka lo der ne ramo timo machalo summary me ke lo leba gena history pa chuli ki leb ki jemi wen culture ki kerto lo teno do ma no genge jemi no ne now lokum kakaluo mo kene wan ke kan UK wa cha ko lo heritage foundation ana be secretary ne Luo Heritage Foundation wa kelo dano machalo jome anywak secretary ma lobu koro no dano ma anywak la guok lim no dano actually Luo me Kenya bano ti on board dano Rio Sudan ti achiel from Shiluk actually ti Adek on the board Si karma wa forming incorporating UK can matter properly. Wa chwalo document na incorporation both jom luo me Kenya. Si gen doki go very quick kitero wa chwalo dano mo kanyo chero rata ki permanent secretary mano tila luo do retiring. Ni katwere Lome Luo Heritage Foundation whatever nying magerom chak ne kitung kunu kisumu go chaka chiben go chaka ba make it all more active than meo makan put dog jomu kene lumema mukene board members mukene go achelo doko Kenya achelo doko Uganda chi achel gumaraj kona rain chi weka put tika temo rocho ne doko udojo war kitin luo mo kana wate chao location pewa bera ataye so ene tung bora jema angegre lokum wat luo
wa ki luo mo kene miro wa mede uno kit ma oneno ka choka mo beri Kisumu beru baita twal dano maro ma pol doko kelo luo wa ki Congo, Sudan, Tanzania wen gubinu i Kisumu baita twal pi rocho culture wa ki ngene pian munyu bi poko wa ko ki lok me borders ta ti ngene exchange of culture ki ngo ti mu symposium ti mu gena festivals mogo ma gena kelo down ka chelo baita twal ene beru mere gena culture ti gena teken pe ti political rano ke waju bena ma be ke Raila Odinga waju ma be ni gena ene petit political kit ma wano ngai bena petit political me adeke warikin wana chuli wati diaspora ni neno waji pia watimu gimoma polwa networking moma miero ker bet in place pay atimati to the best of my knowledge kitana ngekere pian catchment area nyo kama chili doing it to diaspora atamni UK Durban namachel wak nyo Scandinavia bir namario ka Europe kan America Durban namadet an kama rachi America te like to makar kana jomati wa California ki jomati North New York ni ribe mebinu beru tek ni kwanyo ka ki Zoom meeting ene wa ko kitar ribe ya si atamni lokman me wan lo diaspora pe ti networking mo mate nyo website mo wati ka tikere ene atamni lok merocho leb luo I culture pa luo ki jemi dijuma yene ma kwa luo atamni ko git kike nuni jomu kaina no tie ba ge meru loka apoy the twal Paul kilama kina apoy panelist ma joining one and then Christine Daniel I joined the band apoy the twal okay Aaron if you ever got more luck for Paul well agam lokum diaspora repair akonyo manok ni angeni kuku ke pero me lwen umio tuan gale era chuli me chakonano be paripe madano katoro ke pero me lwen jomu keno bino ke chwin ite okono ma pegiripe kila wore po beruri chidong en yup man mapajo don lobo ka dong gedonye multi party system eno beno mete ki weko dano ini neno la wori tele way tika yupe merni ene tel dano chi winyi loke joka pe mero weko kadi wa kumberi ni wano nano ni ki rocho pajo ma ochaka enni ikin diaspora mageno goro chingi oka chiel gi teru jem mukene manogi tamo ni owengte ene UK ma mera foto twal la dero rach ma en benetie kol kan karma wano chago loka chaga no jem ne pura ngaga eto kumbeti ni ka ana neno ketma actually me UK te ka repekwede amera titu ni ya yom dok impression enuni ke ken kadi wa bot lutela me rocho pajo nen kamaleg ci atamu enuni bibere chalo la bol ngon ma wan mer wati kede wek dano nen tien tala nyo repo dano wek dano chunka chel mero tala mer betie ma dano yeni waripe wonu tamma la dit enini meo ruata ki gen ma romoter wanyim en ket ma chake kede enu bwana obedo dit ki bot lu UK kumbedi ni tala pa right nen ma be weko kedi we poko ngech wun me UK ni uno ngech ma ke pajo
dong to toale malupe ki lokum roche pajo loyo dul mo ke kan pa chweli mati e wilo nieli chimeno eni kin jemi ma ananeno ti atime maber eto wan ki Margaret kumbere chan watamni eno ni gien ma geromo tiu ka chel ki kony mameku pien kawun madong wi ukoro yamu beno neno jem mogo ma keta dong wagalle kere ki don wan romo chako ripe pien ka miyo la bole a chuli me Sudan joni chao ripe ma kama genti yene wan food wa bo mire wa wache gen dong gitie 75% peite gen bene pege wego tie diaspora keken giti kitela mapajo makao redu jo me Australia winyu jo me US winyu gitiu bene ke yop kiten mene ye kama wano tamani wabichere ye ka luak mamekwa weng gichako katu gen ke kodi tamonen me kwero tampa dano mano binu kichwiny mada kamiyo neni wa ribu chengwa gikeruta mene ye gen maromo meto Kenya poy Ana poy de toile. Doko amir dak idok ne ponyo leba shuri ni watie ki birabat kile morning curriculum school. Then i school kadong latino o e class bichel ho le dong e karmana kanoni dong premier lok le bashuri dong mere lok le mor ke kan pingane e kainde o e class bero ini biti mu pen me ma kilo ne primary living exam magitem ke le mor si dong no ne mere ke twini da ne kade e donyo de school ba Paul school no tie boarding school madong do te na pe churi kan dong ke lo le mor kan monong ak le bashuri garo ka kenyo kai o e class ngwen mere de team pen madong tie an international exam karewa karo Paul te mi exam ne gingutemu Cambridge school certificate ikar maana kwano watimu East African certificate of education in conjunction with Cambridge school certificate majuni maine o examination ne ba miro de kwan chamiro we actually we ketwini e kom kwam ti angeni gene ne pour faire de tapen schools when awange ke do tinga no ma kar pe ki kar pe ni me ru ke twinge tiro eruni 12 no level to end of you ni polo o kwano look ma polio ma pol ma da ke bi yup me pong duoni e bi yo ma da me winyo we ma pat we bien kino we padana ma tell John Oriem me olu ma te po pinye pe John Oriem mobile that let go no UFP go get her and really he was an ex-serviceman and me oranyi mon karmo gogo chiro en no tieki gumni ero kwano chiro logo le mo logo le wachiri ma we no cha kan mene endoge goyo lewo chiri mono gadi le mo nyo go we mo mono gadi le chiri chu yao and no rapito we man well no pod mada ki gol me pong do un po we chet ma ki go ma yo mi ya ne la win ya ko dong we pe pe romba ki go mo kan ti ro ti en lo di ma chu le ni miro ki we gi ken en yo me ke we ko la ma wa ni kan se wa ti ben i lo wa i cho wa we ben okay amil mi ka ki William kan ma ti Samuel tangi ken mil med lo i kom group ni en ma kilamo gude ko bene Apo edwal doctor gi apo gulduju do winwa tamaro me do manok ken malupe en gilok me language language is an agenda ma kiru winyo ko rechen chay pongduo eno ni ti agenda pa pongduo dori there's a secretary there's a committee
matiga dealing gi lok mele bacholi hano no po we nga matiga heading that committee but that is something genoni ginma pongdu tiga neno ne endo lok me leb eni leb ineno na neno ni mero wachego leb gi or na lu nyoro mero chak leb gi or in kana tin tie mero chak punyo le tieno gi or lo ko gi le bacholi gi or we kari karo ngi chergan kwan no kit ngej moni mele bacholi ni tie gi bene ya agenda pa pongdu discussions tie ma tiga medegi schools ma kira wan neno kwere punyo le bacholi mero beri gankwan gi within a choli ma eno no mero don i curriculum me puny school achel ya choli particularly primary ti eno ni anero no pongduonyo the committee ma dealing with language gobe ti pian kera la diet kelama wajo kwere la bon language onyo la bon leb in pero bero dano ma i bero mati wanero pole kan eni jumakna nen kire wajo ko gi achare West Indies onyo kabir mukana ni ko beri no go adopting this pigeon English and I don't get logo ko identity but identity and a culture ni leb and a culture ni kadong leb pere then you're cultureless and without culture you are actually a lost society so pira tekma da no naneti agenda pa pongdu mo bobiti ji mata but how no rom reminding down nga matiga heading that committee boy an ka med manaba ene lok me lepe ana neno ke jomana berkegi pole jomi Zimbabwe pole and shonane so down when it's part of their educational system down when kwan penegi wai arape we pingo kwano ni aka yundem tele bedu lawyer ti debi cher ka representing la kian gang ka no ngin pengi le ti debi konyo ngate ya no ni so it's possible Tinene unfortunately Professor Pere but he would be the right person to find out kita kitimo kede Zimbabwe it's down when kwano up to S6 bipunyo lep so atamo it can be done apoyo Okay. Appointed by Lady Grace, yeah. Okay. Robert, I mean, he does it back on the gum looking. Yes. Yeah, Arafo electoral panel, Wuno Wang Mao Theater Palutin. Duonglo Kita Winyo the dip honor Terkerni. That is also my personal observation. Ada repair ikin one diaspora tin knock to 12. Macha mukane ginamia wajo kit eni ti kit kwi muguma kit yo me kwanyone ki twin darapien ti jo kene wani aka yupa bomar ka yupa rajin awo yeko in our way ma lok eno ni lok pero muter wanyim and yere no ni gware gimone mano war bi merte munene no ti non partisan you gimoma dramo konyo dana yo maber twal ti don ara nero ni ginu mir waro timuno eno ni po miru uto chunyo ngunu ka onero kumbeti mori yamu katika kuri mata kirka inde wani ilok wanyu kem yamu ka yamu ni eno kuri mata wange la otori wekno yamu ka po chelwai so ni ene man gino me aloko ko man kelwa tijma tek total one more thing nguni rocho pajo particularly the diaspora and UK chapter what timu ki a very good vibe makumbeti umirwa mete ngunu wa reaching ngunu dharma bol yo weng and then more dharma bichaku nano neni ada kara kapa wa repe petiket yo mo waramu kwanye ki pega mo wati yene ene mani eno ni ana lengri ka wane ni weng tar palu tika temu gimo maber twal pien kumbeti awareness tika chero chikir ka ngata dongi repe winyi loki mugu pe kar weng ol mugu dong mananak so anani the best way merip one diaspora ayeme loko kidano mo wa loko ki yu me muolo wa loko yu mabe ki watem bieto dana bira wek ngo dano bin unyang ni ngo mu atiga mer ni eni pepi ngara chele ken endo pe wan ka weng ki pia nyim paletian wa
Kidon ka dugi kom lep kita la dir rajo waju kerni. Lep is a very big challenge. Kumerka ina mori one litian wa mai UK ka eni. They are very, very, very fragile. Matich ke gita hadida. So umir wan lo nyur wa nenu wuru kid you mo me chaku kelugi pin nyu kelugi kindano. We guchak funyu bene lep. Ento kai chako ne no mod kumbeti. Lep is a very big factor. Me tilitian kan peram oyo. Mane enu bir palpa wan lo nyuru. An ma logo ni ber mega gi logo leba chuli ento chamo kende ka pe dia peram lokone. So atiga miero wa encouraging one wa chako ki art. Kay nen wa chako encouraging the tien wa bu chako nenu be pa lep ena ibi konyi wa mengo wek lep for porwin. Ni eni donc kila iloga chiel mana metina waji ilokom diaspora make wa winye pe ni. Tija ma chiel ma ana nenu ka ine chako nenu mori yang dano me UK no geri petutwal. Ende ka ma dano chako chero paju Allah ko chako berutiero. Inge jo ken ka do amado chero gang ben dugu pe gori simdo. Nyu ka bo bi ame chero bi do pe wechi ni be chero. Ni ene ana nena ni yo mau mir wan ko nyu ke kai wajo kila wurni jal ana be chero gang mota paju nyu adugu ki paju kiteni. Ene yo ma be rutwal. So ni ene is a big factor ma ka ine chako nenu mori tie jomo kene ka ocher gang gi cher winyi lok muga ta ma pe konyu ngatimo dugu kere chunye kakany chako ketone ti. And those are the kind of thing ma mier ka logo we were will to point out ni ka wa cher gang wa be ambassador mabejo we ka wa dugu report be mabejo we ka wa cher be gang no ter be dwan mabe. So ana neno ni eno ni gema per tak to don yo me konyene ayeme logo ya logo constantly ti olo wabi lake wunu ana foyo apoyo ditwal Robert ke apoyo panel du ma gugamo lo ke ni atamo mier wo badir ngune idur merio ma mier wo lo ye ma a mier legu ka de ben tika winye chero kon kora de ben tika winye tika winye tika winye okay ma mier do lokom kal number pa ma log me ribu the long district council when me actually where gin boutique a chen il log me check pakara ki log me pour coffee ki log me per yen pa ka ni ram konye e kom katala ni no ni ki dong am ka ni tie no ni ara mer good lokum katala na mabero log me turo spots at every sub-county level. Okay. Yeah. I'm really cara. Okay. For to try to for actually for down do magetiga no wa ki wa tieni e tar palo TV ka chel ke la Kwet TV yope enini lok ben matien ma watiga lok ne ni man per tek total ni omer dano ket ye chwingi ka ketia lok ne ana neno ti jemi manak total ma bena bi lok abiti yu kita ke hamati tidi metia ko neno ma mega kom gen ma ini penyo engeo kombiti machalo rocho pajo peti chene mo magwak dong ni rocho pajo tikere mata kopidi ni pe chako kero task force metimo jami duju ma mete e kidmano miroti kede dong kidmano luriya ma pat kid jo magitigi ngej mabene gi miyo tam marwate tie kichwake kom rocho pajo gendo ngo wajini katwere kita gamente en lutien ma megwale eni bene eni local government gitigene kakitiu ketgi kachiel chibiberu ni ning pien kawaner momor
Paul Jimmy Mogo Chalo Pilos in Kainen local government ukati kere tiuma bed twal. Amira mila bolle madong kiniana money kichel bena bolo. Kumbiti West Nile Machalo ya Jumani where me a bit specific. In organization mo unyo idul mo Machalo company. Ka ini chair kunu ma in tiga choy lutich ma aki ya Jumani umirgo pedwa percent piera biero. Mono enuni yo achiel ma lutela makunu under local government unoni ruate ni umirgin yin magi tam magin gi mogo nyo bylaws magin gi kero umir dongang. And similarly Rocho Pajo Bene guneno go wachini beru be to twal ka tiyuki existing structure mano bene timu maber. So omiyo kone ka dong kicher kaneno kit me kero nyo implementing chik madodong ki kero in place ka chiel ki local government onyo lutien wa mameno gitiga tich ikom gamete mapiny kaka enini aneno chalo wachi enini gin ma be dago bitiu ben ma yora deda. Piani at the end of the day gin wang lutien actually. At the end of the day ikiana kenyo politicians. Politicians magwa ikit capacity gi me beru politicians bene pego tim food gi manara mabe bene tao kene dong no bene eni dong mire olori tim gi ma pikane sa tamni in mero mamega yupe enini obitio mabe kake neno kit mano ruate piani cha mukene ini kero ge money bero mogo liweng tim ne dong pol kar no kom dano bero wachi eta ana kita neno kere put so far yub me Rocho Pajo ngat mo makomo bero nyati ie pere angeo mere jomogo mano no guak chilling mia chilling Pierre Beach guak chilling alibario gini ma ke waine mano ywa mere guak ke mo chido oyeto wa joni beno bero tie etro polle kai in terms of percentage aneno chali wachi dano chwaro yupe ini tutwal mao mire kirika chenen wa biket ye chwinywa won wa kwer chwinywa ubeto na peda wa wero na kira wa choli pota pore gani po wero ber kameno wa kwer won chwinywa wero utime na chi coordinator gana moderator atamni enuni ene kitma ana tiga nene yembu eni kage tiyo ka chel ki local government we better gen mabe to twal that bene implementation we better your modon ki lokani Rocho Pajo dong will use the existing structure material mano pe better gen mo mate bene be better cost effective pian pada be mette ni dak Rocho Pajo da cerka kachoy task force mano chao kene waneno jem eno mir keto tema kere mir tema na task force tie ya aram foi la tamo la gam mi ni gam mo be mo da ma no ka ni ari ya gam no nen ti oberem mo na apoy okay amir me joko loki ti ikin du di ni wa kero look ko number abero material ni mir ki tu yup tu magitema at sub county level kai lemon gawati spots at every sub country, you know. Two mir team ni. We are very will ka kenyo manap si dong kong ini le ka ana dugi ye. Okay. Udo mir gamana Una miro wacho malupe kila bol pa jem madong ana neno matime mar dak tiga tij ber mabe malupe kila kompo. Yeah. Atamni eni dong tie yop ma obitiu mabe to twal kibulu. Yani pa ini neno Paul Dano ka ini elo loka Rocho Pajo
gineno chidong pegineno dan chalo anon gi enene mano put mo ane tetene gineno dong chalo wasije gi kuja mano mo ga chechero gen ke ambassador ma somehow lutino bitamne man gina ludiro face mo tutwal pabulu ma berutie irocho pajo ono football nen maber tutwal at the moment mangene this is something ma be yope benel within this next few periods gin matie mabulu dong maro loyo ka kinin ene look meto but dilo ke necessarily but two in general donc yo potugo makama eneni oberibo dano e rom malamal an abero ki gum mechero meberu i arua itabe chambi chen ma karle eneni aneno rom ken madano tika mar kere ku dilu mabulu kero chwingi i odilu mar be chambi chen mala wo majale ma kemeki i arua ichi adek mano futi ambichel paramani wanwa beru ikaper makilwani anaka igene oluiu sorry waberi i oluiu neno duom mecha ilu chi noni kaki tiyu ko opportunity makama enini me disseminating information man me rocho pajani iyo maber chi wabe dana ini wengwa waro kache biani kubiri enini wek inde ke lok mabejo mo winye no ke kel ke mo chalo to gini ino bertie bien bulu de korponyo direct enini gena bulu mero ene bulu mero geno mama ki winyo to ki winyo leza ki winyo e karmano twindano yum sika che nen ke kobo enini ke chao kelo gi mano ke tiga to machalo mero pajele eni e roma papat sub counties gi kwege enini yene be neno ikiet mar rompa bulu go be chako pieno kere ichwako yob machal kama eni kuna no kitika yar kama leng jemi mogo nyolok mogo malupe kilok maracho pajo aneno chalo eni is the best move metimu inclusion pa bulu yob maracho pajo is a very good one. It's around kilemo a brilliant idea. For the 12. Okay. Amil dong bil dong bot hanon. Iwi de lo ke ni wakero idulien ni lok me ribu counts kachel we guti kum chekara guti kum perien ki yeah and giradio ni Kidong Amir mi the car Hanon and then you can chat Ning your mati actually low language bureau I mean the car by the way it was where viewers going pen kai chat one more time and the viewers picking you think I mean the car Hanon Therefore, it all kadori lokum low language bureau karma the beru pain ipong duong ma chel mo gale bario ke piare we dek ikin mok neno magenana lokum leba choli ticket ma kumbe de chan wan beru ka kwanu kama gor na tiye chi bena giniang ni no actually language bureau no dong tie gin ma giniang ma pere tap enemy kit me weko leba choli ponyo ne odon kin pajo eno to peko me mon uberi kin jeme ma otime tien polu tien mano ponyo leba choli ichao ke gang kade no magang uni do ramo me chere kla chele de chao kwano buk mogo mano jeng no ge karge gang kwan me kla chel kla rio kla de ki gumarach ki mon dong dano wan te kam man pe otime kari wo buk chagi ma wan luo nyingi tin ni dong gi peke
ikin gang dong gamente pe chwalo gi beno en ket ma warwenyu kede lep gor ma do beru tie makaro duju maluteno chwele ma kweri mano mier geno bet pajo ka puonyo luteno geno reno chero to kono Kampala geno chero kunu gi chako puonyo lep laka wer watin ka wonu winyu leba chwele moko la lonya ni mano gen magi kelo gi put en be pegiriba put gi donyo ma chochoke loba chwele la lonya ni ene mugaga pien gi kwanyo ki bot lo laka mano gen ma chako time pi moñ donc ikin luot magi bedo kwere ene gi wachine miere gi chak neno kit me rocho chono leba chwele gi kero dul mo manoti ye dano ma roma ngwen ikin gi bedo DSO Polbe dano ma tiki dire choch matek wunu nge obedo ki Professor Sando Kela Ngoma ki obedo ki Mego Maliamu Kelu kadong Zera Buha manu geno diere ni gen gibi chako neno kit me chako ngiyo lokum choy leba chweli aniang ni gibedi ka chake maroma rio geno chako tich eto dong ki nge ka chake eno ni pedong wa winyu duan mo matia ti ki bodgi eto petian loke ni wiju will initiative ma Paul we are po kariki ken diaspora watie ke dano chalo John Ross Latigo mat unyuru chwiny medonyi ken duli ene waten bene chak miyo kony watie ke dano chalo la ponyo kidi ma chiemo be konyo tich ICC ki dul mukene ma pat ma gitia kelo ne kumbete pien man ite rocho pajo keken watie ki committee me editorial work ma ikin gitie ye la ponyo lwedo gal dano ma la dere lokum lep en bene kumbete gino chako tich meneno keta geromo chako weko committee enini o chak tich me chono ki ponyo leba chwele do weka awaj manok ni ingeo karcha ma kwana buk po jok ki buk mogo ma gichoyo en wano kwano palalao pal pipa po lo egini no pia nyonyo pamoro ma internet o kamati ye kumbeti wek ini chat lep tu wek kadi wale tieno mai team chalo kumbeti kama wano te ye enini gino chak ponyo ne pegi doangej mier dong pegi giri buk kakan o mier gi cheto malo pako o we search engine matien loke ni jemi matien tieno ma mier wati chalo keta nane winyu ge waje loka grammar mier dictionary ne gineni tika kare egini wen no mier gi timo mano homework madong tie matichi eno ni pobe bedu tij matidi chato neni dong ene kit yo me ponyo ne uberi internet mier gi chak chwalo ne gangkwan kidong curriculum makumberi ti pajo kacha Uganda ma giye ni giti kilep mapajo me ponyo lutino paka we kla dera ngwen kadong ki kenyu gichako lako gidong me chako nongo leb mono ene chalo language of instruction peko wadong tieni kari wale ponyo ne muka ene bene logo leba chweli madong patie kakar manyuri gitia ponyo lutino nong kigin mapepore tien kama goro ti ye no makaneno tie kumbere mier gi neno matut pedong gi wet tije no gi rio ana foye kenyo Okay. Beru telefon arm gamma il gamma Amir Kar kibot panli guest mukana mchalo Robert Sam ka rom gamma lokere ni tutwali lok ma de beru yaro kidman teach ma district council per you where ke medical comme si comme kara medical lok me yero yen kidong eno dok ma be ma da dok kumbulu yen tugo eni dok ke de bulu tangi ka rom gabolo ke no ramo medne Robert Yeah, but I'm for the track moderator. Ke for la did the band. In fact, utuju kama
lok tima dir yetu twal ka ine na mori bula ye guri ka birmo ke ken guri pa kaka guri me don lobo ki ker magi meri kom dano doka chal dong in chako nan mod committee percentage mo wati kere gang kujani dong lutte joma jong gutte ki duong mada makai por ka chalo ki kany wulu kany doke gamen chingi lach chimeo joma dong mwaka gino roma gwaka dong gwaka ento ka chalo porto kuja inone ko nyu gwak ma ko mon fut pere ci non jemne ne weng ti ching bulu don wan ma mir wa nen wa ko nyu ko bulu ngoma di ben wajani is exactly the solution ma neno ni nyu atamni wan ma chalo rocho pajo watiki initiative me chako lok ki bulu ma wakan ben wan tika temu lok ki bulu but I think nen chalo mir wa la approach dak manak to let chalo lokomu dilu enoni dilu is a very important sport ma wakanka ina mod kita ribu kidano kita kilo dano kakachiel enoni ana chwako mabe to twal atie kekene wachi gwak yub muguma tier muguma bala nyoje me muguma balle mana waje mere just by the side tinga temo mara ngeyo uchako no udilu o mara ma dit Walter do North Seal ma wachako no le tera wu muguma beja dida mage gwe no dilu but ni enoni jemene pedo war mabe nen chalo gwake position nyo kitka no ka turu ka bir mu kana yud bakta manu ober ka chalo dilu ober ka chalo t-shirt ko ober chalo wa ki kan my thing ni enoni football ramu reviving ci dong enu mir ke la approach o beto gwake kita di ben wajani ka waramu targeting say ni from county achiel kadunga dir wacher ke pin at least mir ke chak eno ana chako to twal ma geno wan ma chalo rocho pajo umir watimun focusing kom eno matak to twal that is the best idea ma actually anani ramu teacher and very effectively afoyo to twal Robert Samuel abinu bore Apo ere twal Dr. Ando kar manok bararomo gamo wiye malupe gi lok me chek adame lok me chek kira chen cha wa wajani kakki mu kana futti ma pe yago bero pin mago kata gi chek ge wan macharo wan jomagiti winyo wan macharo tira churi dujuga chiel wana yo mir wobed ambassadors me dok chien borlo diro kagawa me wachi kakki yo mir go bed pin we go luot lok be pong duo gidong go kata gi ngo chiega gina ngo magin gitiga mero ni okar gi ibero gi magin no go bero pinyi gin gi moko ngo macharo chiek maromo rojo te kaka ma megi gi achiel we ka gwaro chiek kak yo dujuma ya churi ni gitore ko men matieni bero yor donc kit ma tiji chiek enni kit ma di beno wajo kwere ni atamani district councils mo ko ka do dugi lokko ma chuli o mi ro ko nyok me politics o lo me politics o mi ro bet pere ilo me rojo kaka o nyo ilo me rojo pajo gi keme gi gin ma o ke ma chuli we go tiro jimine beru yor ka do waro do politics iye anani bikela nywera maduong meni lok ma doge lokom chiek lok ma doge kom sports gin ma pere tek ma de I think actually districts nene tek total ilok me sports inter district competitions ono tie district achel competitions beru tie ma competition and resulting in school money. I think it was schools in each district competition beru tie and then school money team cup chi eni ena ikin merojo probably sports yorobo cha kona gangkwan achel encouraging sports as the way of engaging the youth onyo kira di beno wajo kwereni district council achel go nen ka kwena kama girom cha ye onyo kere di ba
gidong kamano litian romo gina, but I think inter school competition gi inter community competitions any be mere rompa sports malo mabe mada yen talent ye mere there's a lot of missed opportunities ilok madog sports gang benakai ne rumor jomagi tugo sports to twali ya Uganda kolkara choli tie na bachiel chi aneno ni sports be me opportunity good opportunities bod litiro wa me kar woko ilok me sports chi anatamani uweka gi kaka nyana poe to poi ma Samuel poi la jammi amil kon yo kon ga kenyu ni I karma la dit at o Kenya tuoma en roti administrator me actually en karma no gamuli ma ke mi ma charo gratuity ni ma poi roti no mo ti mo ma en no kero de mi no ni ifo nye igyo tien ma no team en o choyo sports officer donc sports officer ma we ti ma no choy ma no ti pi actually wen en yo beru o abe ka unu ngere en no en do la gwe di do mo be ma da ma en no beru the nucleus ma chako the whole of the national team ma no ki no beru ye o kat pa be check ki no beru ye abon do ma gang ti yo la ibi ke yo ki no ti chu mo pool kidung la chien luti la chien mo bai ma wunu ngi ki ma kan ba ti ki jon na ti ma ti la chien mo la gwero di ma dir ma da o ju luti la chien ma tek ma da dogi upoi kum ju de ya la ti na nya ma no dui ma da ma ubil la ti na nya ma mo bi ti ma ga ma no gold medal the Commonwealth game ma no ke we Canada muốn will check and ping up donc mo sports officer maintenant la tini kwe ma de ki jul now o cher kan we Canada no ye goal ki donc atamu tama Robert ki de ben ki rak gele samin kelben peer attack madani tu ko mi be efsa come to them any you ma julu buru donc ben per ko jo ben ki buru mo ba kombe go time to try mak no na go ni ben kito ma me lord section enemy and amil good man nok man me peso yen peer attack mo da man mo ne and ti ma wa ta ni kakirebo rebo ka chen nok me turo nok me districts gitu ka chen kai kiriye Kika ye peso yen me pen kata wo peso yen gangwa be da ro dog me ro ne be ba ka bil da game ki amil ge ko section in no ka kan we to wo bil the section na dead ma anda ne no the word guess what handle ana mil bolo tale boli donc man me secretary one no do na to oye to what we gab no to tie donc me ni ni secretary to matere donc me building a robust maintenance and evaluation yeah kidong look me really look atamno what good look really about and team there and I'm here it look me secretary there yeah he don't look me no only what team a robust evaluation Arnold kapani karam do Beh, poi to tral pe mena kare me dori ilok me na maboro ko mok mau kate mwaka lebario ke piro ngwan pong duo chala duoke ka we were po mabe magi beri pong duo me achel dan wa bienu ka jalle kameno ke rogi ke derogi metiu gin mo ke kan magetwer timone I ruam wang ma pol ma papat amerone awat ni kian ma chel cholu nyoro ne
no dong di all ki beru kama giti yani chi yobu binu paka mok medul me chel papong duo ene wai mier gi chak neno kit yo ngo magi wego gi yobu the vehicle mau be implementing lokman mau be luanye kum to paju ene rocho paju bino ke ye ikin lok madong gi beru kanyamo ne malubu nge aduoki eni ni kinoni peo bitime kaput gi beru ka tij mere lumugo mangata moni wor bino timo gi moni manok a dok pian ka dano ma volunteering no tien lokane tie ki gin mukene matemo ka mukene cha weng kado bino eni no jalo cha ne tien lokane tij dong pe wor maber chi lok ma secretary ro kar matek tien ma pol magi bera noine donc kama gor mer berti ye eneni pero me lim ober pe tien dano pe tiu nono dano ma ini no kai mer dano ma kwiri no mier oloto unonge mo ma dokkere paju chimeno eno beru gor me achel ma odio local secretariat we are po ni watamu penyo volunteers local jo mangeyo local economy me chako drafting the investment plan ki development plan wa chako yenyo dano matiki ngech local kano lim meneno ka gwak geromo binu ka volunteering meno gineno ni pobetiu don gor ma dit loyo ene matera koni local monitoring and evaluation ene ni ka jemine gi wego chung madano weng neno malo gineno lu dira rioni ke ken local ni sustainability ne no dok gor yen kama lere o mako ngara chel tien local ni jemi weng mier ko chung wanga geno ki ka vuru ka dok gi waju gi mo chu wego kene mai dwe ma pero lu diro chako luot gino ni kadi bet lempa chene mogo mateno tieno madano bolo kagi beda wote luaro penye tie ka joke me konyo tich paroche paju o paka mogo ni miera dong kong gi chim ngati mo ma bedo chala administrator matien lokeni decision menongo the executive director merocho paju ukati nge nenu goro makadong jemi weng miero chungi kum dana rio pian gen gimiyo kar gi opole duju makar duju dong kai nenu jemi mateme juini no miero kat kibot ambassador wanen mukane ma watiu wakonyo jemi mogo mateten la dit cha tiu ma in ramo par dok ni pengo tiu kede cha pongwan me di wor no tia chwalo email tia chwali document nan kong eni rwate chu meo kumbetini ya yom ni dongi chemo dana chel machala executive director NTA TUK bula rio mone magen konyo program matie office bulu ni eni ni watie kia chel ma tie bet senior gen no incentive paybe gi cholo gi mochar gi mini gi incentive kadwe utum ma chane mo tie tegi cha gi mini gi tigiene o mateno teno cherti road kar tach eni te warga ipo kamunyo kidongen beri office megamu pen mano darum binu ka penyo ne lok mo ke ken makati kunko kitma rocho pajo put tiu kwere kumbetini tie task forces ma pol ma pat la bolle tie chala wan ke Margaret wano tie diaspora task force watie ki committee madongi forming gen bane magitiu ider ma pat tie committee magitia tiji lokum dongo paju manu lokum investment committee enini bane gen beru pen gitiu put voluntarily eto don kumbetini ket magen chwalo ke aduoki tijge i rocho paju don ti streamline executive director ene don lemo gine enini as Professor Sam Boy Kenyara dano mauti yu chon
planning authority donc o wego ticho dog yot yen premier dong wa yel lu dera reoni ka dong lok o bot gi no dong lok ka dong yo nget chimene ye kama food secretariat uchung ti ye ma ki nenu bene menu food peromo eto pigoro me kero lim o wego pegi romo yapo ne dong pudata yen ka ini kelo dano pe cholo gi chidire maya gi chako ni kuman wonu kelo wa po cholo wa chi dok tele chi mene gin ma tie lokum secretariat kadi bet ilor lokum to wa ka waj gina cheli ye mwaka en mau karoni ka chake mau bedu gore me pongduo I Kampala u kelo tam mapol ma lokum bulu u karyetian mapol ikin luod magibedu kwede ginoni bulu miere ginen yo mo memini gi keru metimo gin mapire tek magen maro bene yo me dongo paju nyor yo me rocho paju chi lok mo dilo ni ukati ikene due me abo due ma pa karma due ma par chel romo no bene kong gitamuni non chalo gi romo timu rocho paju tournament mau no gi wachini ka gitiego pong duone tap no final gitika toko na ba paje eto pepero me chawa mau dio dano kiker me lim mo bedo tiri o wa ko meno poteme eto mwagani en mawano ti ye enini dong ti mok ni gibitoko udilo me roche pajo kap mau bitime enuni dong the planning of bitime o gibichako mere kumbedini mobilizing luturu gibitiyo ki structures madong kum gitie pedok gibichako creating gin mo manyen bien district achel wanyang ni tie district sports officers magen tie te ministry me fonye lutich pagamenta enini gen bitiyo tich cha mano gen petie katiyo tich pagamenta me dong rom to ikene biberu lutero mogo madong tie gang kwan egini magene obitugo bene no fudi irocho pajo kapni dong gemero ni karibet mwagane gwak pa waromo chero we grassroots eto mier dong gichak neno ni sub county achel mier bet kikero mechwalo vulu ne makwiny kanyoto diro tugi kama le dong yup man me sub county sports hub ni pubi neno sports keken bigwako jemi mo keken mamako lokum culture iromo lokum miela choli bola iromo loko kitu mo keken tobula wala gi rugby gi menu duju wang wego kelbene lo tena nyera tena wobe bulu wang nong ni wan watie ki kama waromo to ye angey ni ubi bedi ken luod bene ni watie kile tena magoro mengolo beno diogi gibi chako bene nano enu ni karibet menu paromo bedi ken tamme achaki eto mem wek ni inclusion utine miergi tampi gi bene chimene ye wie lokum togo donc lokma lupeke loboko teach amera titini eni pego madong dit mukar dujuwan amera min wula bolle karema wot gilwaro peny kabir mapol dano wao ye kumbe di lokum dar kwane la bol ma miyo mabelo dano ye ni wan wabi bolo ne ane en ma logo ni ana woro kin gang kari ya woro da kya manok ka penyo chene me dar kwan pitinga ti mo ma kwa bora ni pebe miyo chente kari aliba cheli no ngarmoni bolo inuni la nyut ni yup enigi jolo atie ki list ma gamu ki secretariat tie chochok kaga maromo gena bora bungwen magenu gamu buk man me rai lim me der kwani do kaga mamegi
eto kumbedi ma wano logo ni capacity me cha lobo ko buke ni do gamo do do mwaka chel do o kwene kwede capacity ene pe mano duju wen dwako wai na machel pudi put mi ne madano me na me ni tie wa gi ko ka money pe cheno ka money ma ngaro money romo bedo ke twin money ni an tichen mana cheke ni ateme waka wora che tem kon kumbedi na dukia dukine chumio kaini winyu ila bola enini ka chel ke ken mana winyu managa yang ma wabet ka loko mbrocho paju der kwan ki ngongogen ene ka mageluoni lukuo mala dira chelo bin wai ana merni ami machala duki nyo report botu ni wano jogo dong alib mia bor inge gamu vuk ki rocho paju mukene chagini wen ulengo an ki biaka mana biaka pian pe ya wa lubo kwara eneni danu mine wa money gin money ma compelling geno nyo chwalo gi weko nani anto gin mati atemna enini po beru cheke kan ato aduoki mana no ki ye machalo lem nyogi chula miera temi ye gineni pepe goro enuni linkage ikin commitment obligation kiti teach tie magoro weko kari wa wanen mawano ai kan an ka chergang ya yom total metemo gin mo ke ken pirocho paju bien anoni obedo kara chiel mana romo jalo ne amiyo ke kaka weko kari wa bulu mana woro kwedgi pieno kene karai lim gin ma temo pol kar ka chergang rai lim me der kwan en tichi enuni tiche mero bene tek twin bien kadi ki chiel ke kan ini cherro ichako rai lim ti winyu lok madano loko jo kene mape ini cher ka gam lim bot gini giloko bedo chalo re eto loke mukene bedo let nye do o wakany rai lim gini enuni miyo luore kum jo mamiere gino ti tich gineno chale wai gitika chani chu wego pire tek total ni monitoring wego very effective kadi bet wano tieki the tool pien team no dongi karuben gimi wa monitoring strategy dong tie eno kit me ketu nei teach me chako ketu nei teach ngati mo ma ukeme kwere matia ti ni wek anda lob ko loka monitoring teach ni pa chu wego tie jem mogo mage lobo kore mukare puri pege chako lopo ne the framework gi yobo gera tie kumberi wano tie ke the monitoring strategy parocho paju magi drafting o gin ma romo wacho ni neno aduoki me ticho kati tabet mokarni atamo no wano tie ka choke no watie ka choke tabet mokati ene ye gimiyo feedback ikom gin mageluoni actually development strategic framework mano gibedu katimo peer review dano do mi aduoki inge karma gino ngeyo warga enene gi warga ni jemma mier gi lo yet command mene ye kin jemme mai nano chala wai oloto tichika waranyim monitoring tia chake eto gor madit meren capacity eno mape angeyo ket ma wabi chopo kere kapud lempe bien me wek monitoring very effective ene miero be timely miero po be biased ngat ma obi tiyu ni miero tiyo openly ka okel gine ni o kama leng weko kony informing decision ki reorienting kama dano tia cherie chimene kama gor me monitoring tia mwagani angeni bibedo priority madit pian initiative mapol ka wachuni der kwano be chake peto yente chake peto mwanyi te chake labo monitoring chao kene ngeno keta wabe chero kwede kiloke enini bibedo ta pian mukon peya wa developing baseline pian ka ini bitemo monitoring mier bet ki baseline ni kama wano yeni in quantitative terms nyo kama dong ini romo pimone wano ni actually kumbeti ni mwanyi te tayara beach kama wano mer cherie
ka project design i rom wain wa mero tara ali piara ngwan i diere kenyu mere nan watie mono ka nyeka nyim keje ko objective me program enini me mwanyini pie me nyayo lonyo ikin pajo kama wano bi penye ye dire maja enini outcome ma mekwa enini tika kati la bon monitoring pe wa be nyang ka che wa tika making gain unyoko ti ange mabe ni enuni ubi beri kin priorities matie silent eto bene ka ginu moko pero be doko te mukaro kare mabe be mero dano makwiri maromo temo tij mate pian projects egini weng pe romo teme la bon monitoring ana po Abo de twan anon. Atamu i yar dok mo be da wa what good dok way kom a points a para bichi. Do angi no twale ma para bichi dong lokom Rudy the wa guru. You know, atamu only the terbe subject for another day. Amir do ngumego Rose. Mego gati can down mero wujlok ba. Piano nong lor dok ba. Mego. Mego peti kombe available. Atamo ki work ano me tiak ka loko weng ka no para magama lok mo apati ki lok magama. Work ano lo tiak lok ma para bicho weng work tirwa wa tiak gine subject ene weng ki wa team command weng. Miro about Christian. It's here, get more magwagana. Pera la dir, baka kuni chambe lega. Yes, yeah. Look, man, no say about Anne, they can enter, but Samuel, King Robert Bene, point Mapia wa guru, and now I don't know how many going to South Carolina. It can be a subject for another day. Any year, guru looking. Reconcile the Rudy factions. I don't know how many panelists, you can leave it for another day. I'm here to try you, but when you feedback again for viewers, then feedback, come on, when you within the live show, it will be on record. We can actually tackle it next week. Outside the live show, no, it's not recorded, you see. Then we lost last week. Then feedback don't be showing, but no, don't show tomorrow. You can't know, but I'm getting new to highlight to get feedback. Katie, my around of the years, Ben Wagama. And then come on your company, it will be recorded while the show is still live. Atamo di ben tie di ben ramo temo kwan konya da di ben Ayela pe we kwan. ero tema no Okay. What ki comment mena Machel mau keyboard dar makiluonye ni Jesio Chan ma tiwa listening and watching from Birmingham, UK. A world panelist Weng for enlightening us with this extremely important subject. Merro Chopayo, Rebe Ena Tero Afoyo. Ana moro Jesse Birmingham, Amanati, yeah, no. Mono area chel, terwat kwera chelu. Yes. Yes. Joseph Chayatiga, I am sorry I came late for today's meeting. That is what is the topic about? See, angene any we don't count ni mape chino be nena ko bidi. Yeah, kidong okumu innocent awani. Greetings to all the panelists and thank you so much for the effort being made in the constructive developmental program of the Acholi community. God bless you all abundantly. Banks Johnny,
Opoga Chigawani, Anatie immigrant officer in Uganda, Poi Mater. Kidong Moses, Poi Tutual, Donyo membership a YouTube ilakwetive Poi Tutual, Kidong Kumo Innocent, Chigawani, I think sports will be the ideal way to reach out to a higher percentage of youth with the information of Rochopayo and how it can be implemented in each of the households in Acholi community. K Moses K I just wanted to come back to earlier. Yeah. Okay. This sports is the way. Atamo Dano Gabo no matek mother, but it's very good maybe with your view it's stretching the importance. The two back mother, he That's right. Yeah. Moro nyoro de kar no watigene na chelo wengbe pole. Ke Moses tiga penyo konwachi, I repeat my question. Is Rochopayo registered as a private entity? When you ask someone from Rochopayo, they keep dancing around this question. Why can't they answer a simple question? Magno Miro, what you need? Last week, Carva, what y'all show, what y'all think I'm a question in it. What gamma or don't? No, but we're on Anon. Yeah. Anon, yeah. Afoy total Jongole Moses. Kwenye ka iberu tie I kachaka ma anabina tia gamo question ni ye kache peote me eneni Rochopayo ka explaining is a social movement actually. Tie kiluchungu duario. Magene ye ki support paludiru kaga. Ichero gichoyo Rochopayo machalo charity actually. And charity ni enemy tiuki actually. Kai nene records parliament here registered as a company limited by guarantee. Man enigin ma peretek ni ininge. Ange ni chao kene no way near kong no further details. Ato petigin mo ma Rochopayo kano kibod ngati mo. Ka ini merung ngech machala yun actually kwan bena chwin celebrate pen ipen machalo amero ngayo gin eni tie ketman no tian mukong bedi jamo eni ni konyowa tero jemi pokolok eto bene ka ini bedi neno ngo matie teme yamo balo ben jemi ti I niang mamega an mana tie eni ana tailo wilu tena actually magenti team machala expatriate one ben were registering an entity palotera actually ana tie mere chalo won com atie tiu ki team magene ochemo ni wanoge wachoyo ben machalo food wachoyo chala association ato wateka transitioning wamere wa lock a company limited by guarantee Tian ka wate timo ne chalo metiu chente eto me konyo wa jingo paju me wek diri maja cha ka wano retiring wano chero gang no services magang ma wano tia targeting me improving tie maromo konyo wa wakwo ma bore chimene ye ket ma Rochopayo tikwere en dong petigin mo ma Rochopayo kano kibot ngati mo eto pero me dano matia tij Rochopayo could knock capacity got ka unu neno kari wa local lim magi choko en
Puru chaka ene dwe ma ber magino accountant ma oye ni romo konyo. Ene account parocho paje gi chako ye kwanyo jemi ki ye chako ye ko dok chene man gi kwanyo gi dwoko kamunyo gi kwanyo gi dwoko kamunyo. Mukene no pe ya gi guru manaka yang pien chalo mobile money gini. Chimena ye chikin neno manom yer wano bet kwere. Ana tamo ni adaka miripa jongale tie menyang dong matut. Chi waromo miyo en chwalo details ne warami weka dong mero lok nyo pa yen ki lok ma wano waji kan pena neno choy. Romo lok directly kila date ambassador o nyo ki Chief Justice wek dong en win ki doglu diruni. Kagwak mero warga mogo madong karo kenyo mapege romo katu na yamu. Pien yamu enini. Kadiwa dano mapeloko leba chuli tika na ngo matie. Nonka jemi mapajo. Pien pege choyo warga magi registering kari ni leba chuli. Pero mo yaro la wing o tidong kama leng yamati ni dano ma leng mada atiko man. Chia tamo mene yo mabe ma warom tikere. Ka gwak itamo ni pege gamu la penyi kar mo kar ngech ini tim wakeja ato petigit mo magati akano na afoy. Okay, for it well. Ka med kong neno mukene tika katiki bot Hillary Onek bangeo kagware man minister entro Kangda Kwan Kong. This is really a great initiative. I ever had a proposal that may we introduce traditional dances to our lower classes. I feel it's a good. I feel it's good to identify. Okay, I feel it's a good thing to identify Gwari. But at least our children can learn. I think in America, your mom, I don't know what happened young. Kirika Bedikwa, Pono, Chorma Bed, 12. Moses Benefutika Mete. My simple advice to Boss Migo team, stop attacking Owindolo for whatever reason. It marks the beginning of your downfall. Don't play with fire. What have you contributed to the Acholi community? Mane enini lok mabeno kati kibot Moses. Kidong Owajubenini the Ben, everyone was dancing and hopeful about Rodi constitution. Yeah, it's true. Dan weng uno berkamirone but ngeoni donko biro ling obere futkiro ling kereni wak bibino yongela chen. Kidong enbero medikon wachi what happened to the constitution? Why is it not being implemented? I personally did not even see it that much. So I think it's hard to implement begin mama danfon and actually in your pedantic here. Jesse Ochantika a couple of questions to Tarpaluo. Is there a chance of inviting CJ Winjolo and Ambassador Laratuno to one of your live chats here? The second question is, how do the panel members think about establishing an Acholi Museum in northern Uganda for educational purposes? Where educational facilities can arrange visits and also tourists visiting northern Uganda. Atamni any ganado waramo duaro alapenye ene mena machelio but anon we ko konyo kere
Angeo man, it's possible, but I think you can put more light on that. How possible it is. Okay. Amera watch ni ikin thematic area machel marocho pajutiti here. There is people, heritage and culture. Enini pure broad kombere lokumudilu kitugo mukane is just a component of culture. Kaini neno mot is strategy pa diaspora. Waneno ni kia jemi mapol ma wan ki wat ma wawaru waneni rock mukane ni. Eto kun gangwa pe waker value ye. An ma chako fu man la bol, chako fu ya moro. Tie ka mo magiriam ye kwari wacheng kar ma British chako loka sese fly. Kar ma wafur ke tractor wano kidi ma kwari ma chono tiyu kwere kidi regu en nyakidi. Ma egini weng artifacts ma pigi tego ma kumbedi ni pien pe waker valley komge warwenyu geo. These are artifacts ma miero beri museum. Donc within the culture sub-project magitika nano within Rocho Pajo conversation paya ti developed eto gineno ni tieje mi mabejo mati culture pa chuli chalo miel tedu ma miro gi chak nyuto ne wako eto tie mukene ma diri maja cha mier gi ket ka modano binu nana kikatare pien paya pay ni romu wot kwere ka wen chi gwake oti mene ye kin jemi magenano eto wet bena wajni kerwa machalo wan jo mone ma food watie kumbere kamiyo tawa wa mete muje mateno tena Rocho Pajo ni kerwa bene ti limited wa mero dano matie ki dero ngech yo egini wen ubinu kony dano ubinu ripching then kimu kane karibet wa mero dong eto no dong chiu pong pe romo dong timo ne imiro ngate mo bin ko mak eni manok chimene gin matamu Jesu chan ka ini tiki dere yo makumeno ini romo chwalo information ni bora ana forwarding but the executive director where look eni gi wego chera nyim pien ka ini kwanyo moni tie wot kere no chako chero do yor pien ngat ma focusing yetie kape do goro pien no ngat mo be monitoring following implementation do peo timene kama gor watie pego wa madit lo e capacity meno eni gen mapa mera mungu kare ti yub me museum a winyu mabe chale gulu nen chalo the city mayor lord mayor nen chalo ochako discussing ki school management committee mesa Samuel Becker School meneno kage romo pian sa Samuel Becker School gi establishing ingom matie eka alibachel kimia beach kiwie chi ketmani an kereni ni gipenyo kaka mo manok romo mine weri giyen dul maromo konyo wer gi gate museum maromo gwako deyu and ki culture pa chuli ni ye wer dano binu nano igi beru yombene timene gin mana a winyu pa ya romo moko ka gwak tiedo e choj eto angini dano ti luot capacity e goro ka gam money and but man nga mo chwalo ni ambassador romo bini live chat angeo enu ni dong man no moderator ki won mo temo yope enini angeni ambassador pe kwaro pian kar ma pol ka yob mogo tie magi penye ni ubini ye yom tutwal me bino ka lok kelwa kariwa chief justice bene bino karibet and pian tit pagamente chamu kaneno ramu bino pe date metic at ambassador petie program mo mangeni po ye man and mana bini ye me chake chabet ma okarne wano loko kwa ana wache biberu i segment me tara paluo matie hosted botu kanyi che
en tigi ngej bene ni ana te kan kumbeti. Okay. Ya, moro game maber. Kibena mera meti kom enuni ni kekeni no ninne pura ye pawayobo, but an personally bene alogo ki ambassador ma ki office paroch pajo machi city megulu kakany walogo si uno food watik anen na wene ma gwak eno romo piano kere changeni enuni kita anon gam keni yo total bot ambassador lawyer dak but CJ kipere aneno dong Moses wachi ende yen kila gam en ma ki gamuni ma en pedon ke lok mo explanation ma ke miano uyen en okay kidong Renzori Otto Tigawani, we are always asking about Roger Pajo. Is it a cultural institution? Is it an initiative to bring back the lost glory of Acholi since the Rodi are not working together anymore? Let's support Roger Pajo. Manini Lok Maukati. Keyboard Renzori Otto, apangeo kagwa comment pangarmoti loke anoni. Tamone manok gamu kaman po foyo Renzori Otto nyinge kono pebere wa nying dano ba timwa keja kado mwaluwe yo mapopore eto ket mawakwano kede enmo Rocho Pajo tie pangat mo keken eno weko kedi wa ruodi mapol yen binu yup me Rocho Pajo kumbedi ni kawunu nano ket ma Rocho Pajo yubu ke yup Rocho Pajo kero deyo ke waro ma dit tutwal ikom ruodi Acholi la bongo kira poka mo dok Rocho Pajo ka ineno woro cherro itich me miyo ngeji ken gang pol kare ruodi ober kaluongogi an ma loko kumbeti ni watika tote me mino kero inwaya wek lutel keni eni wen geno bin kachel dong gin ma Rocho Pajo temo ye peluo ruot ikachoke ma meggi eto gichwalo ngej bot office makeme ki gang ke machalo office pa prime minister weko pol kare kai neno peti warga mo magichoyo me luongo ruot yup mo keken me Rocho Pajo pi waro ununge mabe ni ichika choli ki jemi mapol makaruot dong ti yechi dong bena mier gik dong en keta mier ubet kere enguno eto kumbe ni lok me Rocho Pajo ni puda ngaga ne dit pud gitika choj gitika loko jemi mukene makage wae ni ruot do bien tian loke ni dong mier gitwe loka twea oweko pud giwachi ni kong gitim kong level mone mapiny enini eto ka gieno luongo dano chalo keta winyo pa Julia gi luongo dano patong gi luongo dano kabedo mapol mapat wol gi weng gi luongo dano menu enuni ruodi ye tika wachi ni uluong luchungu dwa me Rocho Pajo wek gieno benu me giya ngechi enini bot luak mamekwa chimene gin matia time dong Rocho Pajo pechung metele ki ke pa choli mo keken tenu kuot meneno ni kama choli ti yeni pe kama be umiere gichak yopo be bedu eno weko ikin puony buk man magiluo ni kit mewani ukati kama leng wek mukene kari bet dano waja eto magichoyo bene tie machalo puony mati karatach mangar moni romo kwano ne kaluori ye ubetie chi in machalo Otto Renzori Otto an Moses ngati mo keken Rocho Pajo tie dugola ne yaba ka inde winyo liet pato Pajo chi wor merikeni cherwa anda binu tiche matemo weng konyo ko yaro kero ki deyu pa Acholi ma ubedu gina chel ma angeni
kari wa ke matia chuli ni mar to twal pian bidwa ko wakama wachako neno tela mamekwa machalo ke chalo gen mapiere tek pian gor eni no dong tia doko tio kar cha ruot gane tero cha mir kai cheko ka bi ko man ini ti tero garwot icheko anyogi ti tero garwot ruot dong poi wa man be to twal gam ene gwa ke welu ne ben kumbe dong ngat madong ka wa penye ben nga do ter ge mo garwot che chok pe wa wa ruodi wa dong beru wa gen be mier ge yele ka kan ge chimene gor mano dong wa bini ye ma to twal wa kok mer pi mon piano kwanyu ke ro ke ching down eto rocho pajo ti amero nano ni de ni e ni wen ti dwak be chan pian gi tiu maber pi achuli apoy Okay. For it well, and better call Mete, Machoni, Rotapajo is a platform for any actually that can contribute towards the development of our people. We keep asking why, how, and when the time comes to attend the Gore, we don't turn up. And menu do lu win jo atia win wa kinana wa kombete pian moko ka dano bini wel madit chini nano bere ni tija lwak we ko jemi nyeka nyim wan put wa bina and wa ke gore me pong duo magane wa neno ma wa mero chako ke yo pa no jemi mogo furu rem pikero melim matidi ma no pe obino jemi do chako bino madong yobo chake ato no luoro bedo tieni man wano gwa ko welo ke ngo dano ka obino kan pe perge mano do makono dano lok me don me rocho gang loka ke do be wa ko dano chako lok kum ke luoro ma dit ma obedi chwin wa enno ato dong ki gum palo ba dano chako me jemi dong la chen chako kati la chen ka wono nano tian me achiel bene wangi bulu ma nano geno tiu to twale yop me rocho pa ni mo bulu mu tiu wa pier big pe cholo ge wangi chol mo be ru pa jo mo bin wen gi tiu ti la bon chol chi enoni obedi ken mine eto food ono romo be ru ba karo kenyu pian ka dano ya ge dano be ru chal wanano pa do la baganda ka ruot ge wai tinu bibino na ka songola ini nano jemi wen chungo gen wen bino o ma ngata be parni o ko ni peto dano be dako tek pe chi pero ni ma wan ti yene ke twalo bino pe economy me NGO pen NGO ikar ma gen tie no dong put gene tie lapo wa ke chan ma lwanyo kele komwa kari wa workshop magi be fuonyi ket me gwa ko lem nyo ket me tiu gen mo wa ko konye keni gimini chante chu wa ko cha balo wi down na wachi an ka cher workshop ya no ge mo luor ni futie wi down jo kene ben futam eto wa ka wochuni kama rocho paju oye dano dong wi gi te ka loke ka ini bieno ka lok me yobo gangi pe dok mier gi chuli ye wa ko machal la bol mwaga en mau karone uno bene gi tamoni bibedi ken yup pian dano mero chako woto ke tien gi me binu i program me gore me pongdo ma enini ukati kama len kar malu dirni tia wori o mi anyima ma dano mogo ni wano be wor ke tien wa ma chalo pilgrimage me rocha choli donc ka dano woro kumano ini ngewni gi nyuru chwe chwingi nyuru kama chwingi ti ye commitment en gini enoni ene gin ma put poromo kin pen wang pe pero me ngech pen ka ini neno chalo mi anyima chero chalo namuko arage kunu dong ngech me rocho pajo romo dano kwiji eto ka ini bini neno chali ya moro la mogo temo pa bo temo pa welo tema tiako temo ka ichere noya puru teme koch keken ngechi enini put pe onget
radio gilo ya to dan wang pe winyo radio kumbe dong duata jo kan no te winyo radio mukene no te ka mukene kidong ma wak ngar mono tinge ke gange obien ada no lok eni dong eno winyo ni ngech magi chwala ne dong aniang madaromo ke gang bena bino ka winyo lok nyoka contributing kako mere ti gap eno ne keken ma ngeni ka poko ngejo romo dano beno be chako bino ki ruenzori oto eno ni menu consolation ma wano te kere wa mete ke poko ngej wet dano win fony me rocho pajo ni chi neno bene dano be chako bino mati bidogo yot ya bedo tal abil lego mere luak piano wadong ke kar mate tiri total ben komendo do achiel mano wa bilor kere ki yuwa piani pol kano poweri kaman eto wa mirne lok me rocho pajo ni kila gamu la peny moko madan tikere ngeng moko madan tikere pier teknik gamo si eno mio watika mio chawa marwate wek la peny mokene yongela chienda odok pe bene kita mira med bene kom no paano ma wajo malupe kilok kom wot kitien ana tigi chaden pangarachiel ma ana mogo mangeno wormo awake pochwini man to queen muslini to queen man dana ma worodong tuan wot ma diet pol ka cerwa Kampala wor kitiene dugu bene karwa muchwini nirmono bene go bona so cerwa marupe kan kada odugu ti inoni dene eno do cha otimeo ka cha gwa nyo dan pengen wot tiam ke si amira mok cha den do cha ke an eno ni ana moko ki wa kidong la pen ma giki nyokwak lok matima giki ena mawajo ni akibot Jesse Ochan mawani I would be extremely honored to be part of the Acholi Oluo Museum initiative and also to elevate the capacity issue. I would just like to know which team I can get in touch with to be part of this. For your ritual, I am also willing to donate 2 laptops in support of this program. Manlok Mukate Kibot Jesse for my tech tutorial. Karong okay. Donc watigi lo matitiri kaka enini matamni Pierre tech tutorial ni kangat matiga miro no ngechi ini waram mi kori contact mano ini ramu kupe ati WhatsApp mano ini kupe ki ED Mero Chopajo onyo executive director Mero Chopajo inamba mano anatika kerne screen kumbiri enini chi pe dari wek tamu yeli tutual iramti kinamba enuni chik pekereo atamni panelists kumbiri ni enedono watie ki comment ma giki bangeo ka dakti lokmo magwako nyo watenyo onyo gwak panelists woro mo ketika mir medne mafupe awalor yokwa mekitiani I think Amiro Aramo Gamane Mano. I think the last comment. Yeah. The number nune mega kaini chwala ya details me megi ana forwarding but ED kadong and reaching out bori. Better trial. Apoy. Yeah, so akira nati wajana kwere the lagampa on your last comment the last comment ni mira kidi la merona ijen ma wano titi yone duju TV di right but actually no tiga nero ni to pajo ni football guru kome no pe tiga nero mato bien stand en ma wan onyo tijen madong patiga gene ni ani ber actually te timaji padum ko tigo be ngwa no ting that away any kono winning but it's probably the last chance ma wano tikwere kape wakati ka playing
mena no chako do ka chuli nyu do ko kit me chuli kino mo biro nyotwal so diere mi te matut gi bodan weng wana ko duju tira chura ya chi tira chura ya chi la chiel wana ko duju o mi ro diere mi ro kat ka maleng mena no warojo pa jo megwa do ke ti wi ka ya chi la chiel in matala tira chuli ni ti ambassador be ka ni dok ino mi rena ni ina ye ilo ko gilo diro ka ko bero penyu kat gi chi kira na na ti ga wajana ni ko ro ko timo jemi lok me charo ngom gi ko lok me timo ngoni ka ini ci tu bi wano ju ta na ci re ni ka ban ka dan wa ba pinu cha ka ci meeting bas ba professor ini kamu kan tim ba tim ba ini community ma boro ma gire kat ma kan ni constructive kira mo wajo ko criticism be mada eno kay neno ya gine gin pa sam gi gine gin pa non gi gine gin pa buogi gine gin pa ambassador gi nyu pa CJ gi chino pe tiga neno ma be gine pa in acha latina churi ana poyo foy titwal ya chuli pol kare men gang ene no dong lor di gola ma kiki mama na ti kenyo Aje apoya mor mun tuju apoya tutual aber ka winyi wu kelang mana nakti awinyi no wacha logo dong atamu polok bejo tutual lutin logo che ma bejo amnon mu kwa poy tutual latin me dia ka ni me binu me winyi ngo ma dan ti kamir to penyu ne ma ini ber la gamma be pien wan jo mo ken ko wa gam long to re but eni ni nyur twin ki ko metik ma wonu diere ye loki be to toile la gam ber ma be donc ana tuale duana bot jo du chuma ken tika wini wan kombe ni rocho paje ki ka tikere do ki choyo kere ki wachi ngo lok ma ke choyo ka ini kwano ka de chak e kwano en ngo ki wachi ngo chod mu ngo eding me lo ki choyo ma bere da ni kati mun wako kape in kape am kape wan chi anga wakati mun wanero ni waroji paje wa gao to chi pen kai penyu pen ma yomo ilo tik magatika kon gin mal dira rio ne ko chako put petingar mo motim madam hun ber cer am non go tie ko ma wadi juina watu chungi tien wudu ju chung ma tek ki twin me cho wakin mon mati kinuni go chung ma tek penyen ma jum kene penyen ni pe we o rege a wun o me ki ngom bi ka te ka konya chuli a chulu to ma eni kombere wandar mo ken ma dong bere ma wa cer I wa yom tutwal ni olo karlo tikilo tien wa ma wa nywalo magitam pi wa magitam pi kagi magitam pi tugi itam pi lo tien gi chi gimmo mu tiga timna ni alegi in ma challa wang ambassador gen ki ya langol ko padir twalok godgi wachi tar paluti ma poko ngai dan weng neno kama pat ka da dit ambassador mo binu kita ini wor eni atang be watikila tien wa chiel ma koni watu twal ene de ben chikelu lo kamaleng chi en winyu lok madano ka ke loko ni weng endung gamo kita ini gamo eni atang wa poy wutu twal apoy lu tien tuju magti wa kan winyu ka bagin loko ke de ben giti ki twin ma jumu kene ben ku cer wang ki wang ngaka eni wa paje kuja ilok me roto paje ma ku chung ki tek ma lok kan ben beje ana pi ngegi apoy wadada so wete bal twinu donc lok me rodi ilok ma be gin ma ini gam tin am non be to toy pien rod gina wara
jumu kene tima ki ni pingo ka choke mero chopa jumu ber igulu la wu ma jani peke lu ruot ye ruot gi metu ruot pe gi metu ruot gena wara dok tik ka ber mu ken ma ruodi pe ye ata ruodi wa pe wara ta ruodi gena wara twal wa ki mon gi weng chi gamo la gamma be ma dani weng ma gi tie jumu bir boru ro chopa kun ko be ka lo ji ma pol ro chopa pe ko lu ruodi ro chopa pe ko lu ruot nga ruot dong ruot begin to chi wega lok agika kan ara puere da pu jimi dujuma kun tika temne tar pa luo kila kwet tv chi rocho pa am nona pu wutu twal before to tell me go kidong ber me mer loka anon amera wache ba ojo ana paje ni kapo warojo bajal ana mer challenging actually kang ni paje ni kapo warojo ba purwuru wa be gak en ma wachaile eneni o mir warojo pajo warojo widano kichak warwuru wa wachako ber wono gin mama pek wangdano wuru wa chak dako gin mama pek sino dong bero a good a soft landing ground kidwa ko deyo pa rori mamegwa pedong ko mane en America waya ki wor ka put pa ki rojo widan wa ror mo pe ibino no la tien mo di da pro kwani time tiga yero ruate ye cha tamni ko ma chuli po miele pi logo gini eni dong tie o come dong tie ki kelo pi wa kita mego no lo ke eni wa wego ber megwa kape in tianga kape an tianga kawa tiyo ki slogan in mabe chibe da ko gino ma wan wa oni ngunu ma wano be ni megwa ya ana foi matek luramo mego ko tiano rudi ne ni dong ano ko tiri manen de ben me que lo tiene kila tiena chua chi non mero no mana okay please amero ni adol dog loka ke jengo chwin luak ni karibet government capacity me monitoring ke follow up ko ti putie yelo wa one watie bene ata ti mogo ilokom mok ikom der kwan anu ni egin madong pere ta ngene ni kwano be chaka chabet manyen ma leteno pere bichel mage merone geno ben pioneer me der kwan mage be beri pilot o mer de chwal ge gam kwan kumbeti ni wano tamoni mabe loyo o mere wa chak jingo chwin luak gino bol chena dong through mobile money kanero ma lu biro kaka o botgi chigen nyuru confirmation pian confirmation na dong wa karoti online receipting ka inde kero mobile money ini chwalo detail na machime na gi pokone chigi entering a database ma ini chigi access yani is open ngati mo ka kan iromo ni anya de ben at ma cholo perne at pa la dit market man wel chilling me cholo kagani kije mukan eni dong be konyo ko lu biru kaga wat ka ne ma gen dong be a gi cha wote no one pe wat ya ko na pien ka pe do be do cha lo ket ma wini wa yende cha ka ne wa cha wa gwar me pong do no pe ya lem tie ki ko mane pilot enini is a whole package kala ten dong ki ker gang kwan umiere pedok ni o ki gang kwan pien ka dong pono chente target watie me raising million bichel li ten loke lu teno piera bichel enuni gibi kwanu paka gitiyo we S4 mano gitiga nano da ngo mukene mamier gitim kedi school fees umete unyolo pedok gibi bira penyo chene
inge mwa kangwen peletin en kata ke target me project enu nonge chi amera encouraging luak nigitim kumen weri umi keru man ma romo konyo wero bichwal lutini gangkwan andong kumbe di pianti late pa no kar me kwanyo database no bikeru kany wek wun beno wote neno ne o wote poko ne eto pere tek twal ni luak ma mekwa ubul gi mo ken ali ba chele kom ngar chele pegi mo makaro kenyu ana foy Okay. Avoid it well. The pen more no footiga hanging. Mego kill a tiam reading any guagon at more good idea of Don Kenya on your lock mom at the work. Care what we you. Gematie la te du de te le pe barote ke korola mo ne ka yo bin ruwelo. I tell long. Apoio muito trabalho, me gra que me gra matia. Ya yo me rata que tu tien ka kan. Il lok me ra chu pa jo. Ober ka winyo ne ke yo mchwin ke encouragement de food kara wat ye. Food pia o bale kerbe o bale chi pa bale mara de pian food ba ramo ka to chingwa ka chiel what you ye. Ya ana do ko cha bot kale on committee members ma J secretary ma chika pushing this forward. Tika konya ne to da ba tia winya kia wara ma duong. Ma pia ka ti amet ne bo ma pa che ran ko anya ke luoni Peter Oruni kitara. Ga wati le bo amida ikit gum. Kara par kono. Ana po udu twan en tit mati interest romba malo. Ma bi chunki umegana kilo megana mati diaspora kan. We kwa nero kirma waramo ilu kere recho pa jomalo ana fue urutwal. Okay. For my tech trial. Mego food. Can you put down come on? Can you do it? Amera Grace. Do tu cha ne be do chi roba. Ciao, Chiaro, yeah. Okay. Apoya. Okay. Lurambo. Iyo. Atamni do e miuta mi da kiachel chi de tuwe kelega. Okay, ma. Afo etwal depend. Afo etwal. Dak mota be ma tek tiar bot down when ma making presentation team. Dum pa bi kwan down ki jingi ka chel. But fo ki ken wa fo ki bot jolu dir me rocho pa pacho. Anu men abi wal men ma na tiki story na mo me manu look at clock me leb actually ki pi teke ma mier ki phone ki met kere chino story nani no tika aki Bible e kar ma la dir mo me Bible nye no Nimrod eno ti la dir ma loy widana weng which are you art ma bo me chiaro wa richard di o bor ba ento ba cha ti nyang wa ni joni ka guti ka chelo ko manwe war bi be pere wa ki kana yo bo point kin dan da yin ma eni yo bo dan wa dan gu kin gu poke wa gu pongwi lobo pe bitime so ba timotone confusing we gio wa chu poko kin gio ti admeno ma boni tawani peke yo ento no plan para ba tiene mier kin dan poke ko ti kada ngwati kilok eni wadwa ko boto wana chuli kape wa lemu kene mo bier manane ki waje chale mugaga gi kidon gona nga gi dong taw ni lepwa wan be lepwa de lepa jone ni wabi repe wabi daga dana chiel ti dong chiek ma charo bino ku bedi te chiek te rojo paj ma ki joini pe bitime tiene no kaga da rupe o da kaga chiel ti miero ki nen mater ni leba chuli ki gwa ene kirma kaga chuli be bichung kere ben ingom ma kamar ba terge ti don pa bi charma bo to fa lega na don wara bot la chwe foi pinir matin o foi pi ko pa dan weng matikan ti chawan
Foi ben da pe joma initika tiki dogi me ponyo dano. Yan jene ene makubere tika te me chawani. Ti te me chawa mo ruate. Ma dano tika meti konyi kere. Eni pe tampa dano la diru lu dira rio makilu nyingi ne gutelo yo. Entu wangini tibu maleng tika wat ketwa tikinwa ene tika telo yo. Wa fui kadi mabedong mapiao time karma nyim karma kubeti karma nyim dak binaka o foi ning wat la tweet foi Amen. Jaja pamaro. foi